Foi fulangida tomak zezum, iha segunda-feira ne, comunidade muçulmano iha mundo, liu Timor-Leste celebra sirene Vitória, lorong Idul Fitri badala rihung ida atus hat nolu resineng. Iha celebração lorong fitra ne, sarane muçulmano sira halibur hamotuk iha meskita anur dili, hod reza hamotuk, segunda-feira lorong tol nolu resing ida fulang março tina rihung rua nolu resin lema. Tuir comunidade muçulmano celebra lorong bot Idul Fitri, sai momento solok, no Vitória Basira, foi fulang ida tomak zezung. Presidente Conselho Curador Fundação Anur Timor-Leste, Abdullah Sagram Hateteng, molok tama ya celebração lorong Idul Fitri, antes ne, sarane muçulmano sira, halau uluk zezung durante fulang ida tomak, ne hanesan luta bot ida, ba ide-idet ne ang, atau hasai fiar no sacrifício bamaromak. Primeiro ba comunidade muçulmana sira hawato hanya parabéns ba ini hoto tambah ita luta durante bulan ida ita hetan duni Vitória agora iti Idul Fitri larang ne duni sa ida makimi heta durante treinamento ia pulang Ramadan ne tenki na fatu ia iminya atau aplika ba murid larang, ya comunidade larang, começa a ida ni família, e tumba comunidade sira, atau hanesane imi belfo exemplo dia pa comunidade ini. Iba comunidade non musulmano, ida nemos kami hato aminia mensagem ida kata ita hanesa mau ali, ya ita hotune mesa criatura na imaroma minia, ne duni ita tengki hari bamalu, ita teki foli bamalu, então ita ne ita bele hari ita nia paz, sossegado, ia sossegado, ia ita nia rai larang ita ne. Comunidade muçulmana ramata kan semuanya durante bulan ita ne hanya saling tabok di jadian atau SAFE no timi endius kita nilai apa ni tahu bama Roma mai be timi endius tiga tahu tidak ke kita nilai anu itu nak daerah sama saja kita tahu banyak kecil kita tahu banyak inferno entah hanya sana kita tidak akal atau habis kita banyak ibu Roma jele atau nilai kita bela murid yang mundur selu paz, felicidade atividades oi ami halo buatnya ia oi dua atividades ia religião Islam ida makanisa obrigatoriamente ne se ita la halo anta ita tai pecado hanesa solat hanesa jejum sirne hanesa obrigatoriamente mai be ida fali hanesa voluntariamente ne ita bele solat mus ida solat ida be sunnah ne voluntariamente ita bele halo imos ia Islam ne ia ninia regra ida ninia pilar ida ke narang zakat ne hanesa eme dikosui sira ke iha capacidade iha montante ne katak nisab no nia bele to ninia tempo ida anto nia tenki selu zakat 2% e meio ida ne la todan se comum ita tenki hala ona fating tambah iha Al-Quran hateteng kata ita emane iha sela iha dignidade ida enquanto nia la iha relação dia con a Roma no nia la iha relação dia con emasir selo ne maka iha Al-Quran temi buriwat alaihim wajila aina makubifu illa bihablin minallah wa hablin minan nar imi se padece iha mundo ne iha nabede mai be excepto sira iha relação dia con a Roma no sira iha relação dia con emasir selo ne maka ita tiang kata verticalmente ita dia horizontalmente mas ita dia antau ida ne ita bel tumba comunidade de hotu atau bele converse saída converse atau valores religiosos valores dia ne ita tengki kuda ita ne comunidade ne larang fraternidade humana ne paz e sociedade ita sehetan ita ne muris ia fating hanesang comunidade muçulmana ia Timor-Leste Antônia Pereira senti contente bela celebra lorong bot Idul Fitri, tambah durante fulang ida halus zezum,
Hodi hases an husi hahalok nebela diak. Iha ami lorong Idul Fitri dan ami komunitas Musliman Timor Leste senti kontenti tertebe larang hak solo ko larang mo simo ami lorong boti dan tambah durante bulan ida ami halawa ami nar nudar ema muslimanu ami duir ami fe durante bulan ida ami jizung durante sidader to fare kalang tambah dane po ohin lorong sebut tidak karek ema dehang kemenangan ba ami. Nabi ami konten terus durante pulang ida ami fiar kata salah nabi durante ami halo dar ami muslimano ohin lorong na determina yang kata ami salah hiraknya ami pulang durante pulang ida nelarangnya ami poko hadiah atune ambil dia klika no iha lorong ida ohin no ba oin ambil mori siap dami pasela. Seda makita ya imi halo durante bulan ini aktivitas durante pulang ami jujungnya primero ami lah haluhang halo rasambek durante biasa madiang sholat 5 waktu ne tinggi saya tambahnya deber udah ema fenang iha muslimanu ninya segundo ami se tahang labele atau halo salah dan dia makan ini hanesa virus malu odi malu tolok malu datang ami tahang ami hang hemo ami labele kuliah atau malu sila seluk atau sede atau si entre moso religião sila seluk durante pulang de lari dan ema kami hal depois de celebração nudar comunidade muçulmana saída masih halo atu ya depois de muçulmano depois da celebração dele saída muito bom tira se continua halo na esperança bau depois da celebração dele a minha esperança baoi mane ami nudar comunidade muçulmana ami tem kata ami é maioria mas bem ami agradece tebes ba governo dele ami agradece tebes ami orgulho tebes ami moris nudar Timor Wang tambah kita ya toleransi nabe makas tebes ba malu kita mas ke ita iha perbedaan religião ita mas ke iha kor lahane sang adat na sang kultura lahane sang mabe ita kar malu meeting na fating ho bandera ida de ho na sang ertel dan be meeting na fating Nunemos Isaac di Roma expressa sentimento hak solok e a celebração Idul Fitri tambah tinang idane si rebela celebra Idul Fitri ho solok no dame nelarang. Unsa itu buat sentimento batini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisang komunidade musulmano ida iya Timor senti solok tertebes. Amba tinang ida bele celebra loro buat Idul Fitri iha solok nelarang iha dame no idene laos bati jam acontece de nela hafoin di tiap proses unaru kita durante bulan da toma kita halo jujur eta tahang tenini ang musi buat sira memang kadua teni harus hang hemo tolok teni kebiasaan teni be habitual sira memang kadua teni halo ni tak toko tahangan usine baho tu depois kita oin to mai lorong da oin tamane senti solok tertebes senti kata ini lorong mana nih karena kita bel ultrapasa di sekolah sini itu di hati lorong itu. Ya kita buatnya esperança ba oin kona ba Idul Fitri dan Oke. Tambah fulan Ramadan dan udah tiba di fulang ide deh. Jadi fulang ide treinamento nih. Fulang ide memang kita train itu nih angus kita tahan tanya angus buat sirene memang keladung dia. Samanya kami esperança ba oin saya kita manteng esforço dia que se lembra kita haloten. Hoy sai tabele sai sila daw nebe maka dia, hoy sai tabele sai oan nebe maka dia betania ina namang. Hoy sai tabele sai jovem nebe maka dia betania maluk jovem seluk betania comunidade. Hoy sai tabele sai karek sang família forma família kada sai fe nebe maka dia betania lain betania sila sai lain nebe maka dia betania oan betania fe no betania. Intinya hoy sai tabele sai melhor betania ainda antes. Hafoin de reza hamotuk, ia mesquita anurdili, líder muçulmano no comunidade, ba ia recinto embaixada Indonésia he farol, hori celebra sirene lorong Vitória ne. Enquanto liderança Timor-Leste, nebe hola parte he cerimônia ne,
mak Presidente República, Procurador-Geral República, diplomata sira, inclui comunidade muçulmana sira, no atividade reza hamutuk nei, hahuya tuku hito dader, oras Timor-Leste, Torremata, reportagem Gilberto dos Santos, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.